Oh, look at the moon. Let's recite the poem. Oh, look at the moon. Oh, look at the moon. She is shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in the air. Last week, she was smaller and shaped like a bow. But now she's grown bigger and shaped like an O. বলাচোন তেতিয়াহ'লে আমি অসমীয়াত বুজি লওঁ Oh, look at the moon. জোনটোলৈ চোৱাচোন She is shining up there. ওপৰত কেনেকৈ জিলিকি আছে বা পোহৰাই আছে Oh, mother, she looks like a lamp in the air. মা মা তাই এটা দেখিবলৈ লেম্পৰ নিচিনা লাগিছে Last week, she was smaller. যোৱা সপ্তাহত তাই সৰু আছিলে and shaped like a bow আৰু দেখিবলৈ এখন ধেনুৰ দৰে আছিলে But now she's grown bigger and shaped like an O. কিন্তু এতিয়া তাই ডাঙৰ হ'ল আৰু দেখিবলৈ এটা ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ O আখৰৰ দৰে লাগিছে